Mislim da upravo prisustvujemo večeri dodele nagrade za Coach of the Year 2018. godine. Znači, ko će dobiti? Pa, ko će dobiti, ne znamo, možemo samo da nagađamo. Ja navijam za Scania. Pazi, Turismo je stvarno favorit. Vrlo verovatno će. Za koji mi ćemo sve saznati ko je bio pravo. Autobusi Neptuna dodeli nagrada, vidjet ćemo uskoro šta se dešava i koje sreće dobiti. A nismo mi. Iza mene se nalazi ovogodišnji dobitnik autobusa godine Plaskave titule. Za 2018. godinu to je upravo Iriza i8. Non, il y a quelques endroits où vous passez pas. Non, vous passez partout.
ovom parku na štandu Scanie možete da uživate dok iza vas stoji autobus na struju. We were here at Busworld. Kada su u pitanju nagrade, ni holandski VDL nije ostao bez jedne, a ove godine je upravo dobio nagradu za Sustainable Bus of the Year, a to je ovaj autobus iza mene. Autobus je na struju i služit će na amsterdamskom aerodromu Schiphol. Na štandu Solarisa, kao i svake godine, imamo novosti, tako i ove godine imamo jedan kraći autobus, Urbino 10,5, a nakon autobusa godine 2017. elektroautobusa Urbino 12 Electric, imamo ove godine svetsku premijeru 18-metarskog autobusa slobodnog Urbino 18 Electric. De tekst verandert, blijft de 1 erop staan. Dus je kunt iets anders proberen, maar je hebt de bus voor. And also maybe some sweetie buses along the